Hilolostro YouTube channel la hilesh godi tsikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru. Endzhaku ka loko Minijere Philani va endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va koxa mali ya ku ringana 55,000 eka xiyimbeleri Makhadzi, laha va nga kombisa leswaku Makhadzi u hakeliwe mali ya ku ringana 55,000 leswaku a ta nyanyula ntshungu eka gigi, naswona a nga kotangi ku fika eka gigi yaleyo, naswona a nga vuyisangi mali leyi a nga hakeriwa leswaku a ta nyanyula ntshungu ku ri ku a nga kotangi ku fika eka gigi yaleyo. Se Minijere Philani va endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va koxa mali ya ku ringana 55,000 eka xiyimbeleri Makhadzi. Endzhaku ka sweswo hi voni xiyimbeleri Paparhula Ntukulu N'wachapu lava tirha ehansi ka Minijere Philani va endli nkandziyiso na vona va karhi va cakanyeta Minijere Philani va kombisa leswaku Minijere Philani kahle va tolovela Makhadzi, laha va kombisaka leswaku Makhadzi a nga fanelangi ku hakela mali leyiwani, tanihiloko na vona va karhi va kolotiwa mali ya ku ringana 15,000 hi Minijere Philani. Hi lowu nkandziyiso wa kona. Paparhula ni mina laha a ni tivaka Vasalekere hi yena ni nga ta tshika ni nga hambana hina vuton'wini loyi so fa silahlana me na Vasale loko a ri n'wansati Vasalekere a hi fane hina vana vo tala ngopfu sweswi a hi fane hina vana vo tala ngopfu na mina loko a ni ri n'wansati a ni fane na vana vo tala ngopfu na yena a hi timbabva hi ku sweswi Betway a wa ha ri ku tlangeni se u sukela Makhadzi u vaka vutomi bya Makhadzi na te u nge phikisana Makhadzi wena hikuva u manedzi munhu hi ku sweswi vani u dlawa hi ndlala Betway yi le ku ku rimbeni yi hata ku rimba na te 15,000 come back Paparhula ni mina hi leswo.